Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro, imigisha no guhamuka ronka mu byo mukora byose. Nk'ibisanzwe ngiye kwerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ngiye kubagezaho amakuru akomeye cyane y'Ububiligi n'u Rwanda. Ni amakuru yari yaragizwe ibanga ariko byaje kurangira Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ayavuze. Byagenze bite rero? Ububiligi bwasabye Qatar kugonga n'u Rwanda biba ibyusa. Byagenze bite rero? Reka tujye muri inkuru yose uko yakabaye. Ububiligi buri kuva gake gake ku gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe bwari bwaranambye kuri Tshisekedi, ariko ubu ngubu bikaba bisa nkaho Ububiligi bwamaze kubona ko icyerekezo ari ukorana n'u Rwanda nk'ibindi bihugu by'amahanga by'ibwotamasimbi, ubwo turavuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar ndetse n'ibindi bihugu byakomeje kugerageza kugira umubano mwiza n'u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari. Twese rero muri iyi nkuru yose uko yakabaye, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko Ububiligi bwegereye Qatar kugira ngo ibufashe kuzahura umubano n'u Rwanda, gusa ashimangira ko nta musaruro byatanze kuko iki gihugu kitagaragaza impinduka mu myitwarire. Ibijyanye n'umubano w'u Rwanda n'Ububiligi, Minisitiri Nduhungirehe yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, aho yagize ati Ububiligi bubinyujije kuri Qatar bwasabye ko twabonana kugira ngo tuganire ku kibazo. Nabonanye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi akaba ari Maxime Prévost muri Gicurasi kugira ngo tubasobanurire muri make impamvu twahagaritse umubano, kuko imyitwarire y'Ububiligi ntabwo yari iboneye, cyane cyane nk'igihugu cyagize uruhare mu mateka y'u Rwanda ndetse no mu mateka y'aka karere kose k'ibiyaga bigari. Nduhungirehe yakomeje avuga ko nubwo Ububiligi bwateye iyo ntambwe nta kirakorwa mu kuzahura umubano. Ati nta kirakorwa mu kuzahura umubano kubera ko ntabwo turabona ko hari icyahindutse kigaragara. Mwabonye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yavuze ko mu kwezi gutaha azaza mu nama y'abaminisitiri b'umuryango wa Francophonie, ariko ku byerekeye umubano w'u Rwanda n'Ububiligi nta kirakorwa kigaragara. Uretse Qatar, mu minsi ishize byavuzwe ko Ububiligi bwanegereye Uganda kugira ngo ibuhuze n'u Rwanda. Muri Werurwe 2025 nibwo guverinoma y'u Rwanda yamenyesheje Ububiligi ko yahagaritse umubano wayo nabwo mu bya diplomasi, inategeka abadiplomate b'iki gihugu kuba bavuye ku butaka bw'u Rwanda mu gihe kitarenze amasaha 48. Ni icyemezo u Rwanda rwavuze ko rwafashe kuko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda, yaba mbere no mu gihe cy'aya makimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba bujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Mu kiganiro Maxime Prévost aherutse kugirana na Jeune Afrique, yavuze ko igihe cyo kuzahura umubano kitaragera. Ati haracyari kare kuba twavuga ibyo kubura ku mubano. Ndashaka kwibutsa ko Ububiligi atari bwo bwashatse guca umubano n'u Rwanda. Ayo ni amagambo yavuzwe na Maxime Prévost. Yavuze kandi ko kuzahura umubano w'Ububiligi n'u Rwanda bishobora gufata igihe kandi abantu bakwiriye kubyumva. Mu magambo ati kuri njye ni ingenzi mbere na mbere kuba inzira zishobora gutuma umubano uzahuka zongera guhangwa, byagenda gake cyangwa bikanyura mu zindi nzira. Ibi nibyo nagerageje gukora mu mezi ashize, by'umwihariko mu nama na mugenzi wanjye w'u Rwanda i Doha hashimwe ubuhuza bwa Qatar. Umubano ushingiye kuri diplomasi uba ukwiriye guhabwa igihe kugira ngo wongere kubaho kandi usubire mu buryo bwari busanzwe. Nta gisubizo gihari uretse ibiganiro.
yasabye abantu kutagira byinshi bitega ku ruzinduko ateganya kugirira i Kigali mu bijyanye no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Maxime Prévost ni umwe mu bayobozi bo mu muryango w'ibihugu bikoresha igifaransa francophonie bazitabira inama yawo yo ku rwego rwa za minisiteri izabera i Kigali mu Gushyingo 2025. N'urugendo Maxime Prévost ategerejwemo i Kigali mu gihe u Rwanda rwamaze gucana umubano n'igihugu cye. Ngira ngo rero murabyumva neza ko Ububiligi bukomeje kugerageza ngo burebe ko umubano n'u Rwanda wakongera kuzahuka mu gihe u Rwanda narwo rukomeje kugira icyo rusaba Ububiligi kugira ngo ibintu bikemuke bivuye mu mizi. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ntabwo yavuze ku bijyanye n'Ububiligi gusa, ahubwo yanavuze ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi, aho ngo u Rwanda rwasabye u Burundi kureka kubangamira amasezerano y'amahoro rwasinyanye na Kongo. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko kuba u Burundi bufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri mu bibangamiye amasezerano y'amahoro rwasinyanye na kiriya gihugu kiri mu burengerazuba bwarwo, ibusaba gutera intambwe bukareka kongera amavuta mu muriro. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nanone Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa Ukweli Times. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nyuma y'uko umutwe wa AFC M23 wari umaze kwigarurira imijyi ya Goma na Bukavu hagati ya Mutarama na Gashyantare uyu mwaka, u Burundi bwegereye u Rwanda rusaba ko ibihugu byombi byaganira mu rwego rwo kugabanya umwuka mubi. Ingabo za M23 zigaruriye iriya mijyi nyuma yo gutsinda ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zirimo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abandi barwanyi batandukanye. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze kandi ko inzira Kigali na Gitega barimo yaje guhagarara kubera ko u Burundi bwakomeje kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo zabwo, ibyo yanagaragaje ko bibangamiye amasezerano y'amahoro u Rwanda rwasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kamena uyu mwaka. Yagize ati inzira twarimo hagati ya Gashyantare na Werurwe byabaye ngombwa ko ihagarara kubera ko ingabo z'u Burundi zariyongereye mu burasirazuba bwa Kongo. Guverinoma yohereje izindi ngabo, tukaba twumva koko rero atari inzira nziza kuko bibangamiye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington, kuko ayo masezerano avuga iby'agahenge, avuga ko ibibazo byakemuka mu buryo bw'ibiganiro mu buryo bwa politiki. Nduhungirehe yavuze ko kuri ubu ingabo z'u Burundi ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze kurenga 10,000. Ikindi umujyi wa Bujumbura ukaba umaze igihe ukoreshwa nk'ibirindiro byifashishwa mu kohereza ibikoresho bya gisirikare muri Kongo. Yunzemo ati naho ngaho rero bigeze, ibibazo ntabwo birakemuka, icyo twifuza nuko u Burundi bwakora intambwe yo gushyigikira ibiganiro biriho no kwirinda gushyira amavuta ku muriro kuko bitatuganisha mu nzira nziza. Ku bwa Minisitiri Nduhungirehe, kuba ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo bibangamiye amasezerano ya Washington, kuko ayo masezerano asaba ko habaho agahenge hanyuma impande zombi zikaganira uko zakemura ibibazo mu buryo bw'ibiganiro. Yunzemo ati rero kuba u Burundi bukomeje kohereza ingabo no kurwana bafatanyije n'umutwe wa FDLR, amasezerano ya Washington asaba ko uyu mutwe wa FDLR ugomba kurandurwa. Urumva rero ko ari ukubangamira amasezerano. Ngira ngo murabyumva rero ibyatangajwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe by'umwihariko ku bijyanye n'igihugu c'ababanyi c'u Burundi, ndetse tukaba twatangiye tubagezaho ibyo yavuze ku gihugu cy'Ububiligi umukoroni. Ndabashimiye cyane bakunzi ba Pilot News TV, muri abagaciro.